COVID-19 vaccine kan hnai to viawem le British Sarkara and Health Secretary Matt Hancock chuanin University of Oxford vaccine turan siam mek chu April ni somni pathum ningani atangin mishenga enchin ani tur thu apuanga COVID-19 vaccine siam tura anramin be puya thak na chuan an thei to pan chu thu asoyani Oxford azirchian na kalpuin atan hian paunak doi somni anda baka hetiang boka clinical trial kalpuin atura Imperial College London atan paunak doi somni panni le achan ve anda bok thu asoyani he vaccine hi Oxford le Southampton khoa Michelle tha kumsom pareta tanga somnga panga inkar mi zanga somtea enchin na bultran ani dona mundang pathuma po an kalpui thoi don bokani mishinga vaccine enchin na hi USA le China ten an local pui to a UK hi ram pathum na ani don ta ani henchin na an chief investigator Professor Andrew Pollard chuanin khovel puma mi ti hlum mek tu virus nen kanin el meka henchin hau tak tak mai hi akal tluang ani chuan fawanga meu chuan vaccine dose makda duai tel kan siam chu mana be se omani amai ro chu tam tham tak mai siam chu chu narorum tak mai ani awangin chutiang zat siam chu kumtop vela chau kan puitlin thei chau mai thei vaccine chu UK a man thei tura pe felani huna chuan sarkar chuan tu ten nge dong masa theiang ti chungchanga tutluk na asiamanga mithen khat he na laka risang taka ombik heng a matonga omtele upalamte pek masak chu thilti om takani ang ati ani Oxford University an professor chuan he vaccine siam chuak tur hian 80% in an confident ani ti in asoya heng ram pathum vaccine enchin mek tu tele mun sanga damdoi enchin mek tu te hi khovel nga fak le tong try na chu anni mek ani US sipai ho tu in Tripuilen tran na chana Wuhan lep ain natural source ring zok US Joint Chief of Staff and Chairman General Mark Milley chuanin coronavirus ripuileng chu Chinese laboratory atanga dar tranani le ni lo chu US intelligence ten an chui mek thule tun thlengero chuan an evidence nei ta chuan thilnunga tanga ron chuak nia an lan tirna satberri thu asoyani he thu hi Washington Post in kumsang ni som pareta State Department thu thon atar lan chungchang achu a comment na ani a he thu thona hian US palai te chuanin Wuhan Institute of Virology in bakatanga coronavirus sungchang an zirna a him tok lo an hlau thon thu an soya he thu thona vek hian he zirbing na mun din thara hian him tak le film khur taka kalpui thei tur technician rin tlak an nei tam tok lo thu alang bokani heti lai hian France sarkar chuanin he na hi Wuhan laboratory atanga dar ani thu ti chen na tur engma ala omlo thu asoya French President Emmanuel Macron na official pakhat chuanin voin thleng hian US sanchin buten an soi anga Wuhan China a P4 laboratory chu henan na intran na mun ni anga antar lang hi afin fia na pakhat ma ala omlo ani ti kan soi chiang du ani atia kumsang ni palia khan France sarkar chuan China ne na agreement sign in Wuhan na in kai chon thei te zirchen na tur laboratory level sang berchi level 4 din na turin thuan lo thlunga Happy for lap hi dollar makdoi samli pani sengin kumsang ni som panga khan sakzo ni in honania he laboratory din na atan hian USA po in sumtle mazong chu atho ve nge ani Wuhan Institute of Virology peng pakhat ani a COVID-19 shrik hi ba ka tanga saphua chuta tangin mishingin alokai tak nge ni a he laboratory atang hian ti pal thil thu inemo tumreng wangin emo anti darzok ti chu khovelin anin rin siak lui mek chu ani ber hi Shripuilen ka ra hianin thilmak tak athleng ve mek boka tunlai hian Europe lama chuanin 5G phone tower ten be antok na sa hle maya Holland New Zealand le Ireland ate chuan mithen khaten mobile phone tower anti chewak maya athen te chu an hala an be ber chu 5G signal pe chuak thei tower te an ni a hetiang an ti na chan hi 5G tower te hianin COVID-19 shik chu bogro ka the dar thei ti te 5G signal hian mishing taksa chu tlema ti danglamin COVID-19 natna do ne theilo turin ati danglam ti tele hrisel na atan po apoi thei ti thu thangte atam wang ani a hetiang thu the dar tu te zinga hianin actor John Cusack te Woody Harrelson te Zai Thiam Mia te po antelani
chu tiang thu thangkara chuanin mi then khat lo oi tok le lau thong box hi te chuanin 5G tower te hi an beita chiam maya United Kingdom aringot po tower somnga pathum an beito thu mobile phone operator company EE chuan an soyani tunang hun mobile phone le internet chak thama mo hun berlaya hetianga tower ti chetani vak mai hi poyan ti thu an soyani heng poi khoi tu te hianin 4G tower then khat te po 5G tower remoti in an khoi chetel nge ani Woody Harrelson a hiana Instagram post a heti lai hian China ho chuan an 5G antenna te an da bo me kani ti a post a hei hi China hovin COVID-19 wangin 5G tower te an la thlani a angai thu a seina ani a mase a follower te ngein heng video te hi tun hnaya mi ni lovin Hong Kong norna huai hotani lai sang ni som pakwa March thavela mi ani norna huai hot tu ten mishing mail chin chia thei facial recognition camera te an la thalai ni zok ti in an ron soi ve thungani mi ten engthile mutak ti tumin arukin thilan kalpui ni ngai na conspiracy theory hi khovela tam takaleng to in aleng me karenga atam berte hi chu internet lama in nialna athena chuta chona top zui maya entirna atan khovel hi amum nilovin azolzo kani ti chungchang te thla khian mishing an lon tak lo ti te World Trade Center kha thlona sutsia tak ani lo ti te Lady Diana kha che sual pal nilovin tha lui ani ti te pol pakhat Illuminati anti maiten khovel thunun antum tiang chi te hi conspiracy theory lar tak te jinga mi anni a tuna 5G chungchanga conspiracy theory ero hi chu internet a top mai lowa akal nat pui zol deuh te chuan heng 5G tower te hi an beita vak mai ani hei hi thilpoi tak mai ani tuna chuan azang khai lama han lut lokila Australia ram khopui pakhat Adelaide ta chuanin papakhat chuan COVID-19 na darna satran tir khanin toilet paper le sanitizer te dollar sing khat man ve lai mai alo lei khola lep thatok tak neya hral le atum ani oma masia beise angin thila kalfu talo top maya online na chunga thil lei kholte a han zor chuanin leidu atong claim tariau mai sia amanga ang tariau maya heng thil te hi ama maya ala khomani lo le ngala mi somni vel zet ruin ala khoma achefu vaklo khop maya heng thil te hi aleina Drake supermarket a chuanin Carly velzet nuwa suma thleng le atuma masedor en koltu te chuanin an lo rem ti tareng reng lo mai sia a boy khop mai toilet roll pekza somthum pahni le sanitizer liter khat dong bur zani somnga zet mai te chu tiral na tura zon chun zo mangai ta a atiral thailo ani chuan a ring rei ve tlau khopang le mi in har satna an to laya lok uchuak du wanga thilman lo ti san vak mai hi athalo le rengani asim pha ve e mangchumo hetiang deuh bok hianin amazon.com chuanin Amazon company chuanin an hnuaya vendor atang mi sang rukzet mai te chu an thil zor chu ahma aya uchuak taka an ti tawa wangin inzuar thairi lo turin an ban ri ani tuna hianin aram mi puite tana Spain sarkar che dan hi han soi vele lokila Spain sarkar chuanin COVID-19 ripui leng wanga har satna tok an rama mi re thei te chu thlatina an ma mo zol pui phusuk na tur basic monthly income apek don thu apuanga an rama mi har sa chung kwa noi som vel ne na he tran pui na hi pekani don ani he thu hi an social security minister chuan puangin engzat ngen pek tur an la rel fel lo thu asoya minister hianin he stipend an pek tura hianin adong tu ten na an zon muin incentive an don bel tur thu le chu an na thara tanga an hlo nen akal kop thei tur thu asoi bokani hetiang an ti na chan hi mitam takten na zong si lova sarkarin stipend a pek chau manga khosak rel reng mai an tuma hlau thonam wangani thu asoi bokani March ni sompalia lockdown kalpui tran ani atanga kar ni chung khan Spain rama hian na chan mi noi kwa vel anom manani Spain rama chung kwa mun nga thena mun khatta chuanin thlakhata dollar zani sumruk paruk ai tlem an la lut me kani Dr. Ten COVID-19 lan chua dan an mu chua thar hi han soi leila USA.today.com ina soi dan chuanin Dr. te chuanin taksa a COVID-19 lan chua dan danglam tak pakhat an mu chuak thara aminga covid to santia COVID-19 veite ke pha emo an ke zung tanga emo asen duk enne mo apoline mo dur aron oma
hei doctor ten makan ti hle maya University of Pennsylvania School of Medicine an hotu pakhat chuanin khoihlek po in na antiviau maya asahut hut zel maya ni atia doctor te chuanin he thil amak na em chu COVID-19 veite zinga hetianga ron langchuak te hi kongdangin na langchuak ngai ri lova COVID-19 lan chua dan dang omlo ma se hetianga om chuan he shipui hi an veiti na ani thei thu an soya mi then khata chuan COVID tos hi ni sari atanga ni som chungin are vele maya ma se mi then khata thung chuanin thok lama har satna athleng zui thina ni antibokani helan chua dan hi nau pangle kumla upalo te zinga atambi kani antibokani